Učimo se Bulgarian. Tema lekcije: kuhinjski pribor. Чиния. Krožnik, Купа. skleda, Чаша. skodelica, Голяма чаша. lonček, Стъклена чаша. kozarec, Чинийка. krožniček, Вилица. vilica, Лъжица. žlica, Чайна лъжичка. čajna žlička, Супена лъжица. jedilna žlica, Нож. naš, Нож за масло. nož za maslo, Клечки за хранене. jedilne palčke, Салфетка. prtiček, Подложка за чиния. podstavek za krožnik, Покривка. prt, Тенджера. lonec, Тиган. ponev, Тиган за пържене. ponev za cvrtje, Малка тенджера. kozica, Капак. pokroka, Чайник. kotliček, Чайник за чай. čajnik, Кана. vrč, Поднос. pladen, Купа за сервиране. servirna skleda, Лъжица за сервиране. servirna žlica, Дъска за рязане. deska za rezanje, Белачка. lupilec, Ренде. strgalnik, Тел за разбиване. žlica, Шпатула. lopatika, Черпак. zajemalka, Щипки. klešče, Мерителна чаша.
Merilna skodelica. Мерителна лъжица. Merilna žlica. Гевгир. Cedilo. Цетка. Sito. Тава за печене. Pekač. Форма за печене. Posoda za peko. Купа за смесване. Skleda za mešanje. Точилка. Valjar. Кухненска ръкавица. Kuhinjska rokavica. Престилка. Predpasnik. Кухненска кърпа. Kuhinjska krpa. Солница. Solnica. Пиперница. Poprovnik. Буркан. Kozarec za vlaganje. Отварачка за консерви. Odpirač za konzerve. Отварачка за бутилки. Odpirač za steklenice. Лъжица за сервиране. Престилка. Кухненска кърпа. Želite zavedno ohraniti te besedo v spominu? Obiščite Flaškarluna.com ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.